Kinakanta istorya ini han amon pamilya tungod hanamon kabutang han una han ginagian nga mga kahurian ang kapobrihan han amon ginikanan ang kagutuman amon ginagian saglit gud man di ko hinangalintan ang kaputangan nga amon ginagian hirain ay itay waray iba nga pakabuhi kundi pangisda lang guma dito habukid nagsiguro kami nga makabulig kami hanamon kag anak nga mga pobre hanangingiskwela pa kami danay waray balong nag-aantos kami sandanan waray pagkaon pero yan na ang panahon nagbago na dakuan ginibhan ang amon pamilya. Hirain ay itay waray iba nga pakabuhi kundi pangisda lang paguma dito habukid nagsiguro kami nga makabulig kami hanamon kag anak nga mga pobre hanangingiskwela pa kami danay waray balon nag-aantos kami bisan danay waray pagkaon pero yan na ang panahon nagbago na dakuan ginibhan han amon pamilya ang kapobrehan han amon ginikanan ang kagutuman amon ginagian saglit gud